Svedok saradnik Dejan Milenković Bagzi, koji je u pratnji policije koja ga čuva doveden u Beogradsku palatu pravde, otkrio je da su Dušan Spasojević Šiptar i Mile Luković, vođe zemunskog klana, bili sitni dileri i da su oni izvršavali naloge Ljubiše Buhe Čumeta. On je naveo da je zemunski klan počeo da postoji tek 99. ili 2000. godine, a da su se nakon 5. oktobra 2000. godine odvojili od surčinskog klana zbog nesuglasica oko podele novca od otmica. Milenković, koji se dugo nije pojavljivao u javnosti, juče je svedočio u postupku poznatom kao prva otmica zemunskog klana koji se vodi protiv dvojice bivših zemunaca, Nikole Bajića i Gorana Ristića, kao i policajca Milana Radukića i Saše Đajića. Oni se terete za otmicu, a o samoj otmici nemam direktna saznanja, samo znam da su Dušan Spasojević i Mile Luković kasnije, kada su dolazili u Kotobanju, a u pitanju je kafić koji je bio samo za nas, čiji je vlasnik bio Ljubiša Buha Čume, pričali da su obili stan i da su se namučili da otvore sef jer nije bio u zidu nego u podu. Zatim su nam govorili kako su bili zabrinuti da je Dušan možda ostavio svoje otiske u stanu, ispričao je Milenković, koji je kao i Buha bio svedok saradnik u postupku protiv zemunskog klana. Milenković je naveo i da su se hvalili da je u sefu bilo dosta zlata i novca, ali je potvrdio i da je njemu Spasojević u to vreme poklonio jedan zlatni sat, a Buhi nekoliko zlatnih lančića. Ovaj događaj se odigrao pre formiranja zemunskog klana. Spasojević i Luković su u to vreme, kada nisu mogli da naplate drogu, vršili otmice. Otvarali stanove, a na isti način su nabavljali i vozila. Naveo je i da nema saznanja da je Buha bio umešan u taj događaj, ali da je on praktično bio šef ubijenim vođama zemunskog klana. Spasojević Čumetu nije mogao da naredi bilo šta, ali Čume jeste Spasojeviću. Kratko je odgovorio svedok saradnik na pitanje šta je iznerviralo Nikolu Bajića Zemunca, koji služi kaznu zatvora od 35 godina zatvora u Zabeli. Vidim da mnogo zna, ali neće da se meša, udara muzica svojim pitanjima. Na suđenju za ubistvo Zorana Đinđića je govorio sve živo i za zemunski klan, ali završio je sebi posao i sada neće da kaže. Protestvovao je Bajić, koji je inače priznao svoju ulogu u otmici Novaka Stevanića. Na suđenju, koje je bilo zakazano za 24. februar 2023. Ljubiša Buha Čume se nije pojavio, niti ga je policija dovela, iako im je tako bilo naloženo. Snaga zemunskog klana dostigla je vrhunac u leto 2002. godine, kada Dejan Milenković Bagzi, nekada najpouzdaniji saradnik Ljubiše Buhe Čumeta, počinje da sarađuje isključivo sa Spasojevićevom grupom. Kao svedok saradnik, Bagzi je pred sudom rekao: jedino me je Buha poslao kod Spasojevića da mu uništim neki auto i tako se počelo. Upao sam u to društvo i tu više ništa nije moglo. Bagzi je stariji i inteligentniji od ostalih u toj ekipi. Zna mnogo, svašta je prošao. Stari je kriminalac. Nikada nije izrastao u velikog mafijaša, ali uvek bio prisutan i upotrebljiv. Nisu Spasojević i Luković bez razloga tražili da Bagzi stalno bude uz njih, da im se upravo on od svih ostalih priključi u bekstvo posle ubistva Đinđića. Snalažljiv je u svakakvim okolnostima, sposoban da ukrade automobil. Najbolji je vozač među njima. Znali su oni sve to. Od svih klipana u klanu, jedino je on umeo normalno da priča. Ovako ga je opisao pukovnik policije Mile Novaković. Upravo je Bagzi policiji i tužilaštvu mogao da saopšti presudne detalje iz perioda uoči ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. Međutim, kada je otkriven u Grčkoj i izručen Srbiji, ovdašnje političke okolnosti znatno su se promenile. Nedoumica o njegovom hapšenju i izručenju, pregovorima o statusu svedoka saradnika, kao i utvrđivanju istinitosti telefonskih razgovora u kojima je obećana zamena u zaštitu za lažno optuživanje pojedinačnih političara, nastale su zbog toga što kriminalističkoj policiji nije omogućeno da ga valjano ispita.
Niko od iskusnih inspektora policije nije imao priliku da ga provuče kroz sve bitne događaje o kojima se sve zna i u kojima je učestvovao. Sa Bugsyjem su razgovarali samo ljudi iz specijalnog tužilaštva. Bugsy sve zna. On jedini zna sve o Čumeti i o zemunskom klanu. Svuda je bio, prisustvovao je važnim dogovorima, učestvovao u svemu. Znao je da uništava oružje, automobile, znao je ko je ubijen iz oružja koje su mu poslali da uništi i u kom događaju učestvovao određeni automobil. Mogao je sve da nam otvori do detalja. Više je od Đure Mutavog. Trebalo je da objasni kuda je bežao posle Miljaka, komu je pomogao verovatno i mnogo toga u ubistvu policajca Boška Buhe, Momira Gavrilovića. Nažalost, završilo se isto kao i u slučaju Legijine predaje, rekao je Bora Banjac, u trenutku lociranja Bugsya u Grčku. Bugsyjevo oslobađanje od detaljnog policijskog saslušanja uskratilo je pravosuđe i javnost Srbije odgovore na pitanje o presudnim okolnostima izrastanja zemunskog klana, u silu koja je ugrozila funkcionisanje države. Odgovori od Bugsyja zapravo nisu ni traženi. Zbog toga danas, između ostalog, ne znamo ni gde je završio novac koji su Spasović i Luković sakrili. Bugsy, svedok saradnik, to izvesno zna. Pretpostavlja se i da mu je dostup. Srpskog premijera Zorana Đinđića planirali su da ubiju odmah posle 5. oktobra 2000. godine, kada je sa vlasti svrgnut Slobodan Milošević. Ovo je u svom šokantnom svedočenju otkrio svedok saradnik Dejan Milenković Bugsy na suđenju za pobunu crvenih beretki kada ga ispitivao Zvezdan Jovanović, osuđen za ubistvo premijera Zorana Đinđića. Bugsy nije precizirao ko je nameravao da ubije premijera, ali je otkrio da je to čuo kada je Đinđić došao u njegovu kuću u Surčin na sastanak sa Miloradom Ulemekom Legijom i Dušanom Spasovićem Šiptarom. Zvezdan je pitao Bugsyja da li je sa Ljubišom Buhom i Dušanom Spasovićem organizovao sastanak Zorana Đinđića i Legije u svojoj kući i bio prisutan na njemu. Bugsy je odgovorio potvrdno i opisao događaj. To je bilo 5. oktobra, noć posle toga. Tada me je čak i Legija nazvao telefonom. Nije mogao da dobije Dušana, nije mogao da dobije Čumeta i onda je rekao da ja probam da nađem i Čumeta i Dušana. Da je dobio neko naređenje da ubije kao pokojnog premijera. Da se nešto dešava čudno i da probaju da organizuju taj sastanak koji je održan kod mene u kući. U Surčinu, rekao je Bugsy. Zvezdana je zanimalo kako je uspeo da dovede Đinđića na sastanak. Nisam ja uspeo, ja sam zvao Čumeta, on je nazvao nekoga, da li Dragoljuba Markovića ili nekog drugog, pa smo stupili u kontakt. Rekao je on i na insistiranje Zvezdana da li je Đinđićevo obezbeđenje došlo do njegove kuće ili ostalo negde dalje, odgovorio je da je misli da je ono ostalo negde na benzinskoj pumpi. Bugsy je otkrio da je Legija tajno snimao Đinđića dok je dolazio na proteste u Kuli u novembru 2001. godine. On je dodao da su tada postavili svog kamermana da snima tajne premijera. Premijer nije znao da će da bude sniman i završilo se to njihovom pobedom. Tačnije pobedom Dušana i Legije, mada kada je Legija došao posle svega u Šilerovu, rekao mu je: "Jesi li video kakav je snimak ispalo, kako je sve ispalo?" Dušan mu odgovorio: "Ej, pa daj da damo pare ovom kamermanu." Legija mu je rekao: "Nema potrebe da mu mi dajemo. Ja sam mu kupio tu kameru." Naveo je svedok saradnik. Dejan Milenković Bugsy rođen je u Zemunu 20. aprila 1970. godine. Iako prema pisanju medija do sada nije osuđivan i protiv njega se ne vodi ni jedan krivični postupak, u internim policijskim dokumentima evidentiran je kao član Surčinskog klana, koji se početkom 90-ih bavio krađom automobila, a kasnije trgovinom droge. Operativna saznanja policije ukazuju da je ovaj klan bio umešan i u brojne oružane pljačke i likvidaciju podzemlju.
Šira javnost je za Milenkovića prvi put čula u aprilu 1998. godine, kada je posle policijske racije u Surčinu uhapšen zajedno sa ostalim pripadnicima surčinskog klana, među kojima su bili Ljubiša Buha Čume, Ljubomir Jovanović zvani Stakleni, Milan Limun, kao i sada pokojni Zoran Šijan i Zvonko Pleća. Ova grupa je prema saznanjima policije najveću dobit stekla nelegalnom trgovinom naftnih derivata i cigareta, a novac je potom plasirala u legalne tokove kroz razne investicije, kao što su trgovina naftom i kupovina mašina za asfaltirani putev. Za Milenkovića se potom nije ništa čulo, sve dok njegov prijatelj Ljubiša Buha Čume nije u svom obraćanju medijima saopštio da Dušan Spasojević u svom privatnom zatvoru, osim njegove supruge, drži i Dejana Milenkovića Bagzija. Najveću pažnju javnosti, ali i policije, Milenković je privukao posle incidenta na autoputu kod sportske hale Limes na Novom Beogradu, 21. februara. Tom prilikom on se prema saopštenju MUP-a Srbije našao za volanom kamiona sa austrijskim tablicima, koji je bez vidljivog povoda naglo promenio pravac i presekao kolonu vozila u kojoj se nalazio predsjednik vlade Zoran Đinđić. Sudar je izbegnut zahvaljujući veštim manevrom Đinđićevog vozača, a incident je ubrzo karakterisan kao pokušaj atentata na premijera. Imajući u vidu navedene činjenice kao i opasnost da vozač kamiona ima bogatu kriminalnu prošlost, zadržan je radi rasvetljavanja okolnosti događaja, saopštila je tada policija. Istražni sud mu je odredio pritvor od 8 dana i protiv njega je pokrenuta istraga zbog falsifikovanja dokumenata. Opštinski sud je već 2 dana kasnije ukinuo pritvor i uz obrazloženje da nema zatvorskog osnova za zadržavanje u pritvoru. Nepune 3 nedelje kasnije ubijen je srpski premijer Zoran Đinđić, a Milenkovićevo ime našlo se na listi osumnjičenih za organizovanje izvršenje tog zločina. Dejan Milenković Bagzi, svedok saradnik u postupcima protiv Zemunaca, je ispričao da su pokojne vođe ove grupe do 2000. godine bili samo sitni kriminalci. Svedok saradnik Dejan Milenković Bagzi, koji je juče u pratnji policije koja ga čuva doveden u Beogradsku palatu pravde, otkrio je da su Dušan Spasojević Šiptar i Mile Luković Kum, pokojne vođe zemunskog klana, bili sitni dileri i kradljivci automobila koji su izvršavali naloge Ljubiše Buhe Čumeta. On navodi da je zemunski klan počeo da postoji tek 1999. godine ili 2000. ali da su se nakon 5. oktobra 2000. godine odvojili od surčinskog klana zbog nesuglasica oko podele novca od otmica. Milenković, koji se dugo nije pojavljivao u javnosti, je juče svedočio u postupku poznatom kao prva otmica zemunskog klana, koji se vodi protiv Nikole Bajića i Gorana Ristića, kao i policajca Milana Radukića i Saše Đajića. Oni se terete da su u 1997. godine oteli studenta Novaka Stevanića i mučili ga dok im nije otkrio gde njegov otac drži sef, a podsjetimo da se Stevanić nakon toga ubio. O samoj otmici nemam direktna saznanja, ali znam da su Dušan Spasojević i Milo Luković kasnije, kada su dolazili u Kotobanju, to je kafić koji je bio samo za nas, a vlasnik je bio Čume, pričali da su obili stan i da su se namučili da otvore sef. Čumetu i meni su govorili da su bili zabrinuti da je Dušan možda ostavio svoje otiske u stanu, ispričao je Milenković, koji je kao i Buha bio svedok saradnik u postupku protiv zemunskog klana. Milenković je naveo da su se hvalili kako je u sefu bilo dosta zlata i novca i potvrdio da je njemu Spasojević u to vreme poklonio jedan zlatni sat, a Buhi nekoliko zlatnih lančića. Otac pokojnog Novaka, Zoran Stevanić, izbačen je iz sudnice i kažnjen sa 50.000 dinara pošto je tokom ispitivanja Dejana Milenkovića optužio nekoga iz specijalnog suda da mu je ukrao zlatan sat i kameru, za koje tvrdi da ih je Bagzi dobio, pošto je Spasojević opljačkao njegov stan.
U specijalnom sudu su lopovi optužio Stevanića na odluku suda da bude kažnjen zbog toga što upada u reč drugima, reagovao je još burnije. Budite tako strogi i prema onima koji su mi ubili sina i sa zadovoljstvom ću da platim kaznu. Zašto se mene bojite? Gde je čume? Dobacivao je otac pokojnog mladića dok ga je straža izvodila iz sudnice. Taj događaj se odigrao pre formiranja zemunskog klana. Spasojević i Luković su u to vreme kada nisu mogli da naplate drogu, vršili otmice, otvarali stanove, a na isti način su nabavljali i automobile. Naveo je da nema saznanja da je Buha bio umešan u taj događaj, ali da je on praktično bio šef ubijenim vođama zemunskog klana. Spasojević Čumetu nije mogao da naredi bilo šta, ali Čume jeste Spasojeviću, kratko je odgovarao svedok saradnik na pitanja šta je iznerviralo Nikolu Bajića Zemunca koji služi kaznu od 35 godina u Zabeli. Vidim da mnogo zna, ali neće da se petlja, udaram u zid sa svojim pitanjima. Na suđenju za ubistvo Zorana Đinđića je pričao sve živo i za zemunski klan, ali završio je sebi posao i sada neće da kaže, protestvovao je Bajić. On je inače priznao svoju ulogu u otmici Novaka Stevanića. Nakon saslušanja Bagzija, sudija je naložila da se sledeće suđenje zakazano za 24. februar 23. godine privede Ljubiša Buha Čume, koji se ni juče nije pojavio, niti ga je policija dovela, iako im je to bilo naloženo.